Johane sahluko 13 verse 12 kuya ku 17. Johane sahluko 13 kusuka ku verse 12 kuya ku verse 17. Nasaqedile kubageza tinyawo, wabuye wathatha ingubo yakhe wembatha, wabuyela endzaweni yakhe wahlala phansi. Wababuta wathi, "Niyakwati yini lokhu lengikwentile? Ningibita ngemfundisi nenkosi nendakahle, ngoba vele nginguko. Nangabe-ke mina lengiyinkosi yenu nemfundisi wenu nginigeza tinyawo, nineke kufanele nigeze tinyawo, nigeza netinyawo. Ngobe nginendele sibonelo, kuze nani nende njengobe nami ngendile kini. Ngiqinisile ngithi kini, sisebenti asisikhulu kunemqashi waso, nalowo lothunyiwe akamkhulu kunalowo lamthumile. Nanidati-ke letintfo futhi nidenda, nibusisiwe." Amen. Amen. Nasi sibusiso lesifanana negolide lengekho phasi, longadzingi kusigubha. Sibusiso nje lesisebaleni, sibusiso sekwenda njengaloku ukholwa. Sihloko sethu sisho njalo, yenda loku lokholelwa kuko noma loku lokukholwako ukuthi kuliciniso. Mangabe uyakholwa ukuthi kuthandazela umuntu kunekuphila, yenda njalo. Mangabe uyakholwa ukuthi kupha umuntu uNkulunkulu uthembisa ukuthi phani na utawuphiwa, mangabe uyakholwa lokho kwende. Translate what you believe into activity. Buka ukuthi lokhu lengikukholwako ngingakwenda kanjani ngalokuphathekako, ngoba uthi Jesu nibusisekile hayi manati kakhulu kepha manenda lele nikwatiko. Kufunza kwethu bebathi kucala kufunzela abufundisi. Nokufunza kwebufundisi kuba ingcondo iyaye icabange ukuthi sengifunzela kushumayela ngemandla, kepha Jesu akasho ukuthi hayi ni sendawushumayela ngemandla, kepha uthi njengaloku ningibonile yendani kanjalo. Yendani kanjalo. Awudzingi kuba powerful kuze ugeze tinyawo talabanye. Awudzingi ukuthi sengiyamuva, I feel the anointing, buyisa linyawo ngigeze ngiyabekisa. Kona Jesu bekangasho ukuthi asigeza letinyawo, bekasho ukuthi asisevane, save others. Yenda labanye ngathi bakhulu kunawe, yenda labanye bative bangcono ngenxa yakho. Uthi ke njengaloku ngendile kini, nani ngifuna niyokwenda kulabanye. Funa niyokwenda kulabanye. Lokukhulu longakwenda ekuphileni kwakho njengemzalwane, kufunza ukuthi live la uNkulunkulu lithi yendani, bese uyahamba uyokwenda kulabanye. Uhambe uyokwenda kulabanye. Jesu usikhombisa ukuthi kufunza kuye sifunza through demonstration. Sifunza ngekuthi yena akwende bese uthi yendani nani. Uyakwenda bese uthi yendani nani. Kusho ukuthi nasekukholweni sifundzisana kangcono uma ngabe utawukwenda bese nalomunye uyakwenda. Sifundzisana ngcono ngekwenda kwethu. Jesu wakhetha kungcola kuze kutohloba labanye. Ngalelanga ageza nje letinyawo, tikhona tindzawo lapho labanye kuletindzawo lapho bahlala khona, ngeke ngibathini bantu babebantu,
ukhanza ukuthi emandi bawacitha la kuhanjwa khona lamanye uzokhanza kulihlata lapha kugcwelene maphepha la ngcolile kuhanjwa khona lapho kuleto tindlela ncesima unenhlitiyo le kanso utawudlila nje but ukhanza ukuthi konke nje kuhlangene lapho so bantu mabahamba uthi qhafu ahamba ngalolunyawo awucabange ke ahamba ngalolunyawo aya kuJesu lolunyawo lunyathelena kuya mafika lapha kuJesu kumbe alinuki kahle vele lolunyawo epolite way yembeka alinuki kahle Jesu wakhetha ukuthi leli phunga lekungcola lisale kuye yena hamba hlobile yenda labanye ngathi bakhulu kunawe yenda labanye bafike bahlobe babukeke babahle than lesikhathi befika kuwe kubede umuntu lotenyanyako ngekuba nawe kubede umuntu lothi kube bengathi kubede umuntu longatisola ngekuba nesikhathi nawe ngekwatana nawe ngekuba nebudlelwane nawe Jesu wenda impilo yebantu beyinuka kabi yanuka kahle wenda impilo yebantu bebangabafuni labanye ngoba mawunemntwana kumbe sekatonele uvele umekhude nje mawubona emangcoliso umekhude labakhashana labanye abantu bebekhudwa abanaphakashane ukuthi hayi ungetinga la kepha Jesu wabenda baba ngemakha lamnanzi uthi Jesu njengaloku ngendile kini nibusekile uma nitawukwenda njalo kulabanye uma nitawukwenda njalo kulabanye asikhonela bazalwane kuhlekisa ngebuhlungu ngenhlupheko ngekweswela kwalabanye sikhonela ukuthi umshumayeli asifunze umshumayeli sahluko 9 ngoba sekufuna ngicethe masinyane umshumayeli 4 verse 9 babili bangcono kunamunye babili banjani bangcono kunamunye una emakhelwane sekuthi nje ngiyayisaba lento yabo makhelwane yangibonisa kabi ngale kwaloko bengidawuthi tshela makhelwane uthi emakhelwane uyathi sewudaba ngcono ngenxa yami but mangabe ungibabe uhlele eceleni kwemuntu wesifazane longamati sani nje ngisho lokusho ngumfundisi kuphela ngoba kungenteka labanye sebathola i-breakthrough kuthi umfundisi wangicalela so but le livi lisinika umcondo ukuthi bantu baze baba bangithu bangcono kunawani ngenxa yekukholwa kwakho ukholwa ngeJesu sewuphila nanangumzalwane nangu ungayiphili impilo yekukholwa wethwana yiphile in connection nalabanye leni ngeke ihlali ingabi ngcono impilo yakho unalomunye umzalwane ngeke ihlale iphasi tshela lokho bekaphasi ukuthi mangabe bewuphasi ngenxa yami sowutawuphakama mangabe bewushayekile ngenxa yami sowutawukwenda njani angisaniwe sekuphela nabo makhelwane inkinga ke lomunye uthi bengishayekile ngenxa yokuthi sekunawe sengingeke ngishayeke sengidaba nemali no nguloyo akabuke ukuthi yini lo tawuba ngcono ngayo kusukela nyalo lo sekunami empilweni yakho ungabangela lomunye ashayeke but bangela lomunye kuthi ahambe asmayela la mhlazi yebonini ngiphetheni niyangiva bazalwane
So ngiloyo akahambe acabanga ukuthi engabe lokubeka phasi ngidamuphakamisa kanjani. Lobe kangasakhoni kudla encwadini yeMahebheru sahluko 10 verse 22 23 usitshela ngekuthi asifune ukuthi singakhuthatana kanjani. How can we stay? How can we inspire? Singababangela kanjani labanye bende tinto letinhle? Singababangela kanjani? Singahambi sibuka ukuthi sitabachwensa ngani. Kepha sihambe sibuka ukuthi engabe ngamenda kanjani nangumzalwane angalove enkonzweni. Angalove enkonzweni. Mina kukhona nje lengithi ngiyambuka nyalo lendlela sibayela ngayo. It's na next week ngiyabuya ngiyashumayela. Bangela labanye bafise kwenda lokulaba kwendako lokuhle. Kepha uma ngabe lomunye sekakhuluma athi awu mina ngimuva nekumuva nje. Kona masahlabela libhimbi mawucabanga uyawuphinza uzame next week. Asifune tindlela leti tawubangela lomunye umuntu afune kwenda ngcono kusasa. Asihambe sifuna ukuthi engabe ngingamphakamisa kanjani, ngingamenda abe ngcono ngani, ngingamenda abe ngcono kanjani. Evikini lelitako angibekise ngoba ngibona nebangani bami lapha labancane kakhulu. Ukhanza kulesinye isikhathi kukhala umntwana nangimake wakhe umphethe akukhale umntwana akamncindi inkosi yami. But ke kulokunye kuyendeka bese simbuka ngazo somncintelani kanje umntwana uyathi khalela ngoba ngumntwana. So bongaliphatha yini lisweet next week ukuthi mangabe nje uyakhala umntwana ndawuletha nali lisweet. Kuze kuthi naye angetumisisha inkonzo sekaphumela ayothulisa ngaphandle. Sibuka ukuthi lo munye angaba ngcono kanganani active akhululekile active amnanzi naye enkonzweni. Lithi ke mangabe lo munye lithi leli verse leli lekumshumayeli umkhicito wabo ungcono. Banemkhicito longcono. They have a better reward together. Kunetinyoni singisi singemagisi GWESE ngemagisi angathi ke Swatini ngemadada mahansi oh letinyoni letindiza so makandiza ake ngithi ke ayandiza noma angahlala ndiza but lamagisi umfanekiso wawo makandiza ahlandiza kaso ayandiza nakaso ngesicubu but konke kunesizathu sabo. But lena ngikuthanzile ngawo ngilokuthi bathi lalaba wafundzile mangabe linye liyagula kanti bekandiza bese liyehla liphelelwa ngemandla akhona latawu kwehla nalo laphilako ehla nalo la lehlela khona phasi afike alivikele kuze kuthi lingadliwa tilwane kalula ngoba seliyagula. Bese ayabona ukuthi alisita kanjani liphindze lisukume lindize futhi. Mangabe kuyendeka lokugula kulithathe ligula lize life solo asedutane nalo atoliniketa isupport. Bekungaba njani thina lesikholwa sinamoya longcwele singehlulwa tinyoni. Kuthi masibona umzalwane wethu sekehluleka sithi sehla naye. Hayi ukuthi sehluleka naye kepha sehlela kuyawumphakamisa. Sehlela ukuthi sitha singamcedzeli ngoba sitha sifuna kucedzelana. Kepha thina emakholwa asicedzelana inkosi yami. Asigiyi ngekulimala kwalomunye. Kepha kwalimala lomunye baze kwakhuluma nabaya bepolitiki kanti kwethu lento kahle kahle. An injury to one is an injury to all. Kulimala kwalomunye umzalwane kulimala kwethu. Leni ngoba singemalungu emtimba lomunye nalomunye.
bengidalifunza live ngeke ngisalifunza angivalele iBhayibheli lelithi masitile la site kuNkulunkulu site kuJesu Kristu site kubantwana baNkulunkulu kutha kwethu enkonzweni naba abantu labathathu uNkulunkulu nguJesu ngulomunye umzalwane so uyabona mawude emovini usuke utobona tita lapha elibonzeni kepha mawude enkonzweni usuke ude kulomunye umzalwane ungumzalwane lokhona kokuchubeka ngenxa yalomunye kube nguwe wedwa nje uyayibona inkonzo ngayiboring kanganani uwedwana ungayithini inkonzo kepha siyambonga uNkulunkulu singemalungu lomunye nakulomunye ngenxa yakho tshela makhelwane esikhisimuzi wakho utaba ngcono kulomnyaka ngenxa yami utaba ngcono ngenxa yami ngiyathi ukuthi kutaba square kutaba ibalance ngoba kulokunye kutawendeka lo mnyaka endilutho angendilutho sesquare ibalance kuyabalance but ke ngiyathi ukuthi futhi kuyawuphambana tipho mangabe ufuna kubona uNkulunkulu asebenza kuwe asebenza ngawe awubuke lomunye nje noma umsendela imessage usuyathi bukhona bakho awathi ngibuseke kanganani kukubona nje kukubona nje angathi ke mzukwane uyawuhlabela ukuthi ngiyawubuseka kanganani but lokhu kubona nje yenda lomunye kuthi ngimele nje ilanga ngiyawuhola ngalo ngahola kwasho lomunye umntwana esikole lapha Nkosi yami wangethembisa kufanele sola kacethe esikolweni so phike kufunda ucese degree ngithi hawu sengidawubamba bamba so uthi sengendi honors so uyapi le nyalo ngiyamsola utawuyenda utawuya kubo PhD uyawucetha nini lo muntu ngiyabe ngikuphi mina but uyabona nami nje sengithandazela ngithi Nkosi msite lo mntwana acetha athola umsebenzi ngoba ngiyathi liholo lakhe lekucala so wangethembisa it's encouraging to me so lomunye wathi sewuhlala ngala wathi utasimema mkhokheli siyodlila nje awuthembise lomunye lunch nje noma ungethe wamtshela ukuthi nini uyawuhlala ethembeni kuze kubuye Jesu just cause someone bangela lomunye kepha thina ningasiye ngisale nisinike ama date thina bazalwane sinike ama date singaze sibe fully booked so let us ascende lomunye umuntu akuthanze kukholwa athanze nekuthi enkonzweni athanze kwenda imisebenzi lemihle mbangele thani lo utazabe ngcono ngenxa yami mangabe bekesaba ukuthi ake mbathi lutho utawuba ngcono ngitame mbathisa utaze athi sola athi mangale bekangitshelelani ukuthi ute lutho asende lomunye umuntu ajabule ngekuphila kwakhe ajabule singacwensani singagcekani kepha sikhuthathane enkosini abasichwense bonke labanye kepha mafika kuwe eve athola umuntu lotamthuthuta nalotamkhuthata igama lenkosi kalibongwe ngicela sisukume ngiyawuthandaza amen wena Jesu wathi mawuhamba utawusithumelela umthuthuthi umsiti wethu maya kasichwensi moya loyingcwele maya kasibukeli phasi noma sehluleka kanganani moya longcwele umi angumthuthuthi umi angumsiti wethu ungilosisitako la sibuthakathaka khona ngiyacela Nkosi ukuthi umise lilungu ngalinye nakuleli bandla ekuhambeni kwethu usimise njengebantu labatawusukumisa labanye
usimise njengebantu labatawukhuthatana, usimise njengebantu labatawukwenta impilo yalomunye ibe ngcono, usimise ngekuthi nalobe kalambile utawuba nekudla, nalobe kede kwembatha utawuba nako, nalaba ke ngalathi likusasa kuthi linani, kepha Nkosi ngamunye ende likusasa lalomunye libukeke kahle. Sibonga lusito lwamoya lwengcwele as we think and engage ourselves for the glory and praise of your name. Ngaloko Nkosi ngiyathi ukuthi mababona imisebenzi lemihle, livi lakho lithi bantu batawuthumisa wena, bani sisekelo sekuphila nekukholwa kwethu. Shine your face upon your sons and daughters, ubusise imisebenzi yetandla tabo, ubaphe kuthula basahamba, ubaphe nempumelelo njengaloku nawe Nkosi uNkulunkulu wempumelelo kusukela kulesikhathi kuze kube phakade. Amen. Amen. Praise God.